South Africa. Phakela lo imvuliyana ke lapha sizobuza yena ukuthi sikuphi la yini inhloso yokuba la sibingelele yebo naphela hayi saphila hawo nabo abantu bakho la sebafela bakhona la cela ubazise ukuthi sikuphi namhlanje hali nezulu liyana sila eMaritzburg njengamanje siyafika manje isikhathi u1:30 siyafika nje manje sizobona enye inkampani esithole abantu besithumelela ama-chips la ey'nkundleni zokuxhumana besithumelela ama-chips sase siyacinga sathola ukuthi le nkampani la eMaritzburg besithumelela ukuthi lawo ma-chips ingane wadlile zaba nenkinga sizothola ubuqiniso-ke bafethu asizondi muntu thina ngeke siwaqamba amanga uma silithola iqiniso la silikhuluma ngoba linjalo uma ngabe futhi ama-chips abengalungile sizocela ama-health inspectors ezazosithethela asizondi muntu senzela ukuthi-ke nalabo abasithumelela amavidiyo bethi na ama-chips asedliwe izingane sicela ubuqiniso baleyo nto ukuze singabi abantu abanenzondo sikhumbule ukuthi noma ngabe umnotho wenzeka ezweni lethu mncane kanjani kodwa kufanele kube umnotho wethu kube inkampani enikelayo emnothweni wakulelizwe noma ngabe yenza umnotho omncane kanjani kodwa kube ukuthi yanikela sizotheka lokho hayi sikule kampani kula kuse Pietermaritzburg it's a Yummy Chiefs Maritzburg sizothola ke iqiniso lakhona yo labo abozimba inkampani enkulu ngicela nihlale nje ku-live nishare bafethu live ukuze sithole ukuthi kwenzakalani la ngaphakathi sizongena nje uzokuhluphakela lapha singene sihambe naye si-check ukuthi kwenzakalani la ngaphakathi yanga let's check inside. Senkampanini sizobona ukuthi kwenzeka kanjani salile uphakela lapha emotweni ukuthi ehle uma seyehlile ke sahamba nayo yonke into esiyenzayo konke ukukhuluma kuzokhuluma nje kukhulumeke nje ukuthi mbaba kubonakala ukuthi kwenzekani effect le lapho nje aqala khona ngicabanga ukuthi akhanda lapho nje ama-chiefs Yummy Chiefs, okay. Lapho kuphekwa khona ama-chiefs. So ngifuna sothole iqiniso ngale company la elokanini le company ePietermaritzburg. So kulungile phela what if you are inside so sizothola ukuthi kwenze njani kule company okay nangu kuyehla komhlonisha sohamba ezantsi noma phakathi ke manje enkampanini ekhanda uMasibathi
wonke lamazimba abantu abaningi bazokhumbula ukuthi ngaphosta ama-chips ayenanalo igama yeah so asisho ukuthi a-wrong sathola ividiyo eshoyo ukuthi khona inkinga kulama-chips so-ke sizoshekha lokho namhlanje asifiki namuntu bafowethu asizondi muntu inside ekapaneni can I use your bathroom? I need to pee. yiyo inkampani lena ngicabanga ukuthi uhlala nabo abantu bakithi basebenza kule khampani we will looking the processes so kanjani niyaphila sikhona naphela ndoda yabo sisefetshini nje yawo ama-snakes how to operate izinto zisebenza kanjani imishini yakhona yobonakala sisiphakathi-ke la office noma i-store room noma ini What's the toilet about? Yabo, sase lokadini, sase umazisile, sase fetching ma. Fetching. Misi sase fetching. On the fed. Lapha nakubuka kusabukwa-ke ukuthi i-process yakhona ikanjani i-process yokukhanda amazimba la wonke ama-chiefs kubuye la i-process yakhona bachaza-ke ukuthi kwenzakalani la
agenda. Le factory inkulu ibuya inkulu ke isizwe ya sizoza ukuthi kwenzakalani la basabheka lapha kodwa nje inkulu le factory baningi abasebenzi ya baningi abasebenzi bakhona futhi so usabukakala ukuthi ke okay bathi ngasondela ke ngibuka ukuthi kanjani. Want to do that? Different. As you see, we are through cup. This is the fire. This is the boom. Oh, okay. So, may nga ito na ito po na nga? Pasal lang nga. What aray. Aray po. Share le video uzosiza kakhulu. Please, share le video. Uzosiza kakhulu. South African njengoba kunemlayezo eminingi ekhona siyacela ukuthi ni-share process Ilakule effect abaningi bazokhumbula ukuthi ngaphosta lama-chips lawo. Mangiphosta lama-chips sasisendele umuntu ividiyo ethi lama-chips adliwe ingane yakhona. Yabona. So-ke into esiyenzayo-ke bafowethu ukuthi sifuna ukuqinisa vele. Thina sizondi muntu. This is a South African company. So we came here to make sure we see the factory. Obviously, we are not perfect in terms of how things should be done, but we can see what is happening here. So, okumenzeka bafowethu ukuthi bakhona abanye abantu abasempini abathenga lama-products bahambe beyowavula beyowafaka ubuso. So yingakho-ke sithi abantu abayeke ukuthenga kwizitolo zabathokeni. Laba bangamasulumane ungababheki. Laba bangamasulumane abane-South Africa akuwo abamasulumane akhanda la. Iseshop yakhona njengamanje.
dollar left. So ifesha khona namaka ama my contact controller. Wonke lama chips akhanda la ekhaya la. Lama chips akhanda la ekhaya. Wonke lama chips akhanda la ekhaya. Akhanda la ekhaya. Uwona bese wabuka. Okay. Yeah. So bafowethu abaningi bazokhumbula ukuthi senze siposte ivideo ebinama chips lawa umuhle chips. Next. Yeah. That video was sent to me, and whoever sent that video to me said these chips anobuthi ingane maziwadele ziyakhula. So we took it upon ourselves ukuthi size la ePietermaritzburg sizoyibonela ifactory nayo ikhadi yabo now umsebenzi wabo sesiphuma ngaphakathi sibonile umsebenzi wabo ngokwethu ukubuka sisola ukuthi kukhona abantu abagangayo abathenga lezi impahla zabantu le kampani ngiyala eSouth Africa i-owner uMasulumane. So ke siyasola ukuthi khona abantu abathatha lezi impahla mhlawumbe beyivule befaka ubuthi ngoba befuna ukukhatha izwi. So ke abantu uma befuna ukuthenga iy'mpahla sicela beyithenge ey'tolo zabantu base-South Africa, bengayithengi ey'tolo zabantu bokuhamba ngoba ekugcineni sigcine singazi ukuthi yini eyenzakalayo. Kodwa ngokuphosta ividiyo yethu sesikwazile ukuthi sizobona la kukhandwa khona ama-chips esingasho ukuthi nomphakathi ngokwethu ukubuka la ngaphakathi sibone ngazuthi umsebenzi owenziwayo muhle. Siyaxolisa-ke nasenkampanini asonanga lutho, asikaze sikhande isihloni sathatha ividiyo sayifaka ku-social media kuphela. Kodwa siyacela ukuthi abantu bakithi eSouth Africa sicela beqaphele iy'tolo ey'ningi ey'dayisa lezi zinto ayiqondile bafowethu. Sicela abantu behloniphe lowo msebenzi lowo. Siyabonga. So I do have one. Yeah. Let's meet. Is let's name this on WhatsApp. You have WhatsApp? Huh? You have WhatsApp? Yeah, give me a number. Okay.
manje nonke ngamaZulu nonke Ya, samazisa. asebenza la Ngisho kanjani futhi khona namaXhosa Oh, oh. awakho ngaphandle la okay sifuna ukuzwa khona lokho okay njengoba senibonile ngaphakathi e-factory for angazi ukuthi yini le ama-contact details la kodwa ile company le amazimba yamu snacks bani naka ama-products akhona kusengama-products akhona lawo so njengoba sakhulumile la Oh, le nkampani ke le the most abantu abaningi abasebenzi abala eSouth Africa abasebenzi nje abala eSouth Africa yabo Safi okay baba ngicela ngishara ku Facebook ku WhatsApp ngoba ngathi ngisoke busy kancane la kuphela yabo okay yabo mama naphela sikhona ngifuna ukuchecka njalo ukuthi le nkampani angisiyela South Africa ngithi ukhona ongaphandle abamqashile la nonke la South Africa cha kuhle kakhulu lokho siyabonga kakhulu njengoba nizwa ukuthi bayikhulumela abasebenzi ukuthi le nkampani le iqashe abantu base South Africa okunye imishini yokukhanda ama snacks ingane zakithi ziyasebenza phambili lapha ziyagaya ama snacks ngomunye phezulu laphayana uyathulula laphana uyafaka kule machine awuthi konke kwenzakala obala kwenzakala nje kuleli gumbi leli konke kusegumbini kunjalo okay yeah yabona clean kanjani so clean yabona ayikho mama lento bathi ama-chips ayagcotshwa ngeenyawo ayikho yabona uclean buka nani nifaka ama-gloves bafaka ama-gloves i-safety khona angizwanga mina mama alingeni la ikhaya i-contact ayingeni hayibo yeah yebo so lokho lokufaka ekhanda vele it's a must kumele ukufaka oh ama-gloves okay yeah njengoba nibona ku-clean njengoba nibona on the flow la asiyihlabathi le ama-tiles yonke la i-factory nje enkulukazi le impela ziyasebenza ingane zakithi siyabonga okhiphe wani lapho usesilini Hoy ayidaya
Oziwazi la abantu bafuna ubona uwazi lapho oziwazi. Ngicela uwazi please. Hey like abasebenzi laba ngithabo bayazi abantu. Benkampani sikebe kampani Semarisburg Semarisburg la. Yeah. Yeah. So the boys are much next time. Nani class la kupani. Shuthi yabona umsebenzi nako yawadla akawaphimisi namanje nako yawadla. Uyawadla. Huh? Yeah? Nang week. Ay, siyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Uphakele umthakathi namhla bekavakashele inkampani laphana ePietermaritzburg lathola itip yokuthi ithengisa ama-snacks langekho right lagulisa abantwana lanemaphilisi. So bekayivakashele namhla le nkampani laphana ePietermaritzburg njengoba sibona he was live updating people ngendlela ahambe ngakhona nangokuthi ufike wathola nebantwini, and he also gave a warning to people ukuthi bayekele kuthenga etitolo tebantu bokufika. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.